Tato wola I titi tua. Eise si le I whalongo ai le whale whetawhai. Tapeneko. Whalongo mai tato wa. Ei la se si le o malamalama le mele. Eise si le o malamalama. Ia, ngal ko lua. O lona winga la whai u tato sauninga. O la me la kau whamakala uma le malamalama uma tato. Ia, o lea life to fallinga mai to tele malamalama ile tapanako po le whale whetawhai e tele ingoa. So, la tatu wola I tititua. La whaingofi. O le whale whetawhai. E te maua lea ile e soto e lua lima. E tau le e soto e whase fulu. O le kele i o chapters. E whamatala ai the tabernacle. Ai vai le tua. O le tua e tolu ana vaenga ta maa alo ma le nganga pa ia. Ina ua whai o e maa ue le tua e tolu o vaenga. Tino o lea mawhauwhau ma le nganga. Ai vai lai le whainga e le tua. E le I whaia mua le nganga. Whai mua lo tino. Lale mea longa luanga whai. O lo nganga. Uma longa whai oi. Whapea. Whapea la o tangata lenga whai le tua. Ele yeise ola. Whamai. Manawa ye le tua. O lea, le manawa. Mau alo le nganga o le tangata. O le melon tulu. Whatoa whai le mawhau longkodu. Mai le tua. O la aula. Eke sa le la aula le. Tanga ya o la aula le. O le mea le ke whaia. Ia o I wa aha o le tuanga decide I le mawhau o le tangata. Ua umatu le na ona polonga leo Israelu ei kupitu. Ai whamail tala le tua. Mose alu e whai lo unuu. O I alu e whai a whalau e tu mai lo unuu se I oea e worship. Ona o tatou loa le tala atoa. Ona ola ia. Ina ua tau nuu I le lesipito o le sami ula. O le ale mea mua whai. O le worship. O a inga worship leader. O le kua whawhini o Mose. O ai. E le o Maalia o Miriama. O le ale instruments nga wha o ngai Miriama. O le a, tamalingi, o le tilingilingi, ia, nga develop mai ele o le worship mai ina, Amen. Whai mai lal tā la le tua a uau o I tutonu o le vau, no wilderness, ile e soto e luas fumalwha. Whai mai le tua, Mose, sau e yeile meo te fia talanoa ia te oi. O mai, ma toi I ina, ma le au manga, au mai, e tolu la sanga e tu tino, e te maua le la wha makala wha tala, ai ngofia ai. E soto luas fumal wha, au mai tau le lea, piko I kua, au mai ia toi ina, pito mai luma, a o oe, e ngā o oe ke sau ilunga le maunga. Whai I le au, toi ina, e ngongofu I lalo yo. Whai le tau le lea, e whakali mai oi. E operate ai me tolu. O oela, e te sauta tala noa. Alu leo leo Mose. Tala noa e fia aso na tala noa ai. Mai aso atoa. Fitu aso tala noa. Ia, o le matautia I o ngei tala, o lo iai mea lo loto, ai le anga le la. Alu sa o kako le worship, part o mea ia. O lola ia le whai upue I le mata upue luas fulma le lima. Lea langa whai atu o le whai upu mua I le whai upue iwa. O le tala noanga lea tua ma Mose. Whamai ia saulo Mose lalo. Whamai Mose. Ua feta lai mai ova. Vai lai lau tuspa ia. Lava al kako whai tau lea I. Lea ngai le lava le teime whai tau atu I le lua lima e tau le whase fulu.
ai ua e whaalongo iai. Pai tau whaatasi la e soto lua lima. Ia, wheta lai mai fo i ova ia Mose ua whaapea mai, ia e whai atu le whanaunga Israelu, ia lātou au mai le taulanga ia te au. Taitasi le tangata ma le mea ua manatu fua iai lona loto, tō te talia mai iai le taulanga ia te au. O le taulanga fo i le nei tō te talia mai ia te lātou. O le auro ma le ario, atoa ma le apa me mea, ma ie uli, ma le pā auli. Ma le furufuru oti, ma moe poa, ua whaalanu ula ula, pau te kesa, ma le la au o le setima. O le suau ue muai le afi, o mea manong, e manongi ai le uu, e uai e whaia fo i le mea manongi le nei nuu. O maa soama, ma maa e te uai le fota, a toa ma le ufi fata, ia la tau whaia fo i se malu malu, o te no whai, fatasi mai la tau whai upoiva, e tusa ma mea umalava o te whaali atu ia te oe. Pei o le tusa o le malu malu. O te fatusa i mea umalava i e whapea ona o tau whaia. Mahangaia a, folo mai kako i. Tala noa le atua, mai le atua. Mose alu ilalu. Whaile nguu. Lea la whaile mission offering. Whai e le malu malu i Samoa. Kai e whape ngala le ako le mea le a. Alu e whai i le nuu, e whai le tau foai. O le foai, whai upu e valu. E whai e le whalsa. O aka e muri ai tātou Samoa. Ai e le mea mana e whamai. Whai le foai i le malie o le loto. O mengi o le foai i whai le loto malie. E uma e ua ova. Foai le nga ova. Whamai ia le atua, ia Mose ua ova le foai. O le mele o le foai e whai ma le fosi. Ia e uma e ua ta ape ai tangata. O le whai tatu ngaluenga i Samoa, ma i fu i le whaenga o le tatu launga. E momono atuai le tala le lei. Ia tau mwhai mai i lau foai i nei tau sanga. Kau sanga fau e uma i le mea. Whai le vave. Ia whaafitai lau foai. Ai, o le la tatou whaasolosolo atu la i le whalesa po le malu lea sa whai e Mose. O aina whaua le whalesa. O ise se o mankua le ingoa se kasi o lau ka muka le ngai e. O whea le aua o ngā le ia malamalama. O whea o iei pesa leli. Vai, ia ai anga o si kama o pesa leli lea e manga kua le oilesi. Oai, o na ngalo ai lea. E i la tau. Ia, o le design la le tua, ia tatou loa. O le lala, o le malu la. Le la tatou tala no ai, le anga i le ata o le vi inga. Ma e vai ia Yesu, ma le sona o loo iai. E a o inai, le mea e tau o le vi inga, pe whawhiwhea ona tatou vi. Amene. Ia o le mea mua e iei le structure, e slide lona lua whamai, e tolu vaenga o le whale whetawhai. O le tele o le tatou mata upulela a whai wha onga. Tala no atu mai, tala no mai, se i loa mea sa e a o inai foi. O a vaenga e tolu, o le whale whetawhai. O lea. Loto ai whafo o le outer court, mea paia, holy place. Mana ia e tolu vaenga o le whale lea. Ai whai tau mai le lua lima e tau le whasifuru. E whamakala o ili e le atua mea umba. E o iso se mea e whai ai le whale sa. Whamatala o le mafuanga, o le winga o le mea. O le atua e te taunga e ustai ma e muli tonua i langa design ma langa plan
e a mai e whai mea ia wae misi loa masese le saoloa e le saoloa e te le maua le atoa o lona finangalo. Hallelujah. O le slide lona tolu, lea la iei, la tilo I le ata o le fale feta whai. This is the picture of the tabernacle. Amen. Usaul kako akailu. Hawoi. O waku le akala. Las ko vai la kusiaka. O lau ke waku pe e ula mai whapeales. Ia le lei, o le makua I mea le leia. O le ata le. Ai vai le ata lea. O le ele o ato tuanga o se ata. E whaatino ai le tatou mata upu a. O le ata la lea. E tolu o na vaenga. Ia, ai vai to tonu o le mea le pā a koa la iai. O le pā lea. E I fafo le pā. E camp solo ai lau Israelu. O tribe so sfuluma le lua Israelu. E wha vasenga le leile me ngofo e ile mafuanga. E no nofo I fafo. Ai o totonu. O ie whai le tapua inga. O le vaenga mua la o le malu. E ta ua o le loto ai fafo. E le o fafo o le mea le la. O le vale le wawai ai le laulau le o ngatitonu. O fafo a toa lea. E tau o le loto ai fafo. E le o fafo le mea ngofo isa la edu. O le malu lea. E fe Avia I a o travel isa la elu I le vau. Amen. I to tonu atu o le pusa lele I fafo mai. O le mea pa ia. Ai e wha solo lau wa ai o lo o iai le ie la le tū mai. Anga ua le maua le kako mea fo I le po ua kape fo kia I fo isis. O tu atu. E iei le mea sili o na pa ia. Ua mangai lau wa ai. Manai te loa. Wha pe ke le I loloto lau I loa I le mea o le aso le nei. E wha ali le nganga pa ia le vave o na e loa le fale feta wha. Hallelujah. La tato faso solo atu ina o le loto ale I fafo. Mana tua ele o fafo le pā o le mea le pito I tutonu. O I e tolu mea tāua o lo o iai. O le mea mua o le autako po le loto ai fafo. E whaatatau I le whaafetai. O lauvi inga e a matai I. O le, a vai atu le vālele. E le whai koko ale lea. Ui lo mai o tolu whai to alea. That is the gate. O le gate lea. E tasi a ki rio atoa ale. Malu. E kasi ale whai koko ai alu tuto. O le whai tuto alea. E whaatatau ia Yesu. Whamei Yesu o au nei o lea. O le whai tutoa, ele o le ala. O le whai tutoa, o le ala e longa lua. Angai leia o kou. O au o le whai tutoa, o se, e ui mai se sia mea pe oso le pā. O le ngoi. Ai va ai la le fale fetawhai. E tasi a le whai tutoa. Tasi le ala. O Yesu lea, o le Ioane tolu, e se fulu whai pui wafa mai. O au o le whai tutoa. O seu I mai a te au e whaaola ina o ia. Ioane suru whawhai upe ono. Whamaila I o Yesu. O au o le ala, o pumoni, maleola. Lale winga o le whai koa lea. O le whaotanga, malauvi inga. E a mata I le whawhitai. Hallelujah. There is only one way. E te o ai, awa I kua yo, piko ai kua. I le mamalu, e sili na mamalu. E te le tai experience the Holy of Holies if you don't go through the gate. O le mea lea, o le tangata e le whaolaina, e ke whiu e awa avau. Maka kuilo fata. E ke le
experiencing le Holy of Holies, you have to go through born again. Hallelujah. The only way to the Father, ole ala le whaotanga. I to tonu ole lotoa, e ke alakulo I kongu e lua I a furnitures ta uala iai. Mua ole fata fai taulanga apa me mea. Ko vai kule aka lelo le mele piko ile. That is an altar. E lua. E whasolo I mea ia. E kolu mea ia I fafu. Alu ko kongu le mea pa ia. E iei fisi mea kolu. Alu tutonu le mea pito silinga pa ia. E iei fo isi mea tolu. Tolu. O le tolu lai fafu. O le momua o le keite. O le atala o le mata upu le fai le vi inga. Ai le o fai e le whaalatanga ai tutu sa. A e saula e te vivi. Fa mai enter his gates with tato ulu fale I ona lotoa male fa fitai male vi inga. So when we worship God, it is sau malo loto fa fitai. Pela fa peor fai ko ala lele te sau lo kongo le worship. O mea umala a matanga e mafau fa fitai I le tua o le wo sau le loto. Fa fitai I lau fa o la tanga. Fa fitai I lau fa manga longa. E te tala noa me ngai yaso lai le me kisi. Mato ia sa me tutisi. E ke saulo e ke ko okuri mo mua e whailau kakalo. Te le lao lotu yaso nei, o lo follow I le pattern lea. They follow this. I te tonu la I le mea lea, o le whatawhai taulanga, o I e susunu ai ia le taulanga, the burnt offering. O I la le whata, an altar, mea lea le whatawhai taulanga, I lona I tu lo loto, a deeper side of an altar. This is where spiritual powers, supernatural power is exchanged. We Lord wingo natal. O ie sa waile atua, suile natura, ile supernatural. Ai ole ata lea, ole ata ole whenga inga tuai, ile tino. Ole mea la te alulo te tonu. Fa mai la le, e kalange al fai koa. Ai, talane al fai toa. O le mea la ta ua le worship. O le first step pea e sau ile I. E umalonga e sau ma le loto whawhitai na e sauni lea. E fai le sacrifice. I to tonu ngā maha o ye. Nisi o tauna o Israel upenga o ye. We've been to the actual place. O lo o whaatai, ele o le aso o le wilderness, ai o lo o iai yata whaapea, na whai ai le sunuina o taulanga. O I, e iai la I a taulanga I e ta o sin offering, peace offering, ese la ko I ngā kaulanga, e susungu I. O I foi, e o mai ai tangata malato manu, ona susunu la I o. O fafo e susunu ai le taulanga. E o I, e whao ngā, masauni ai fufulu. Different offering, a o tonu fo I o le mea tāua I e loa I. O le taulanga le whai I, tusa e te ofa moa uang sala. E te whato ese ai I le tua. O I, this is a place of repentance. E te sala moa ai. E te whato ese ai. E te wha lele ai. Ma whai ai me uma. O le mea lea na whai mai ia. A sau la le vi inga. Wha mai Yesu. A e sau e te vivi ai ai se mea la e lua e te le o le lei ai malesi. Kako malama le whai upulea. E mua nga susungu I lunga I o. A le susungua mea laile o le lei. E ke le o le pa ia o pa ia. That is why
e sau wale tangata e lotu, ua levanga lotu, levanga pese, alae e le ova ai le mata utio le atua, e pongi saha mata, leanga e ki ingoa e loa lai e le ofsa o le lava malesi. Ai lai le o susungua, e le te tu e le atua, le fata fai taulanga ngā, e ke uru fale mai lo, susungu roa lau kaulanga. That's worship. Jesus said, when you come to worship, and you know there's something against someone, whai mai a Yesu, aua e te worship. No, I won't accept your worship. I won't. You go and burn the sacrifice first and release forgiveness and make it right. Whamai whapalangi, go and sort it out with your adversary before he makes it a legal case against you. Ko mau mai kako. O ila, e fufulu ai mea. I te tonu atu. O lo iai le si vaenga. O le taua se i whaatula utala. Whamai le anganga o le atua iatea. A oa o leile ka le sia le melea. Le anga o I o lo o matautia ai le transformation o lo wolanga. If you understand this, your life will be so transformed. Because so se kai mia ke sa wa ke kapua I le atua ai ke loa iai le mele lei. E ke le whakarikali, si o lima malu le vinga. E fix mua le altar le la. Lona lua, o le si mei tu tonu ina. O lo o iai le si tā noa apa me mea. Hallelujah. Amen. O le tā noa le iai tu tonu I. E se le tā ua. O le kāngoa la. O I e fufulu ai le au fai le au osi taulanga. E fufulu ai ina ia fai le taulanga ma le mama. O le au osi kaulanga. Waenga ia fai la haunga I. Waenga ia ka ia mea. O le au high priest. They go in there and cleanse us. E le ngatala ia I latou. Ai fufulu ai foi. Tātou, when worship, e a ola le worship, whamai, o I, e fufulu ai tātou le upo le atua, e fufulu ai tātou le vai, e fufulu ai oe, o le fufulunga la oe, e fufulu I le upu le launga, le whai launga, ma le upu le atua. O fafo la lea, o le lotoa I fafo, o a me kolu lotoa, o le gate, o le altar, ma le pesingi, mo le tā noa vai e fufuru ai oi. E fufuru mua la le osi taulanga. Ia, o le worship, e ke sau malau loto whawhitai. I le gate, enter his gate, malau whawhitai. Sau loto tonu, whai ma mea lai le o sau. Wha sau lumo le tua, o le vai aso lenke ngei, ngau whai ene me le wha maangalo mai atea. Umalole ngā e muva tu tonu ua mama oe. Le ala wai saungi I lesi level o le worship. O whele area ngā. Hallelujah. Ole mea paia. A ele whaolaina. Taunga whaolaina oe. Ile asol nei. O le tatou mata upule whai. Ai whia whai sau fasili. Whai mai. Maangaia. Now you go further inside the Holy of Holies. No, the holy place. O le mea paia. O le mea paia. O ie o aile au osi taulanga. Ia so e tolu mea rei kukongo o le mea paia. Mea mua. O le golden lampstand. Si mai ale mea ngale wha mole mole. Tele nisi o I tātou ua wa aile mea lea. Kolu mei fafo, tolu mea lela so atuai. E ke kau ai le mea lea. Pe alu tutonu. Alu isa la elula iai ia demonstration o mea ia. O le mea lea, e tautala I le malamalama o Keriso.
illuminate ai oe. O le tau wha e pelu le mele o le manora. O ai o isana manora i le whale. Le ai o ai e fia whai manora. I alu a o e wha tau sau manora. Ona e manora ai lea i lo whale. Sorry. Ai, o le atala le, e ke laku lai ko kong, e te mua e tau le manora. Ia, o le manora, e tāua lea, leanga o le tuunga la me pa aulo, o i, e te talia ai le malamalama, e ke i le worship la, a le fixinga o i fafu. E ke saula ua alu le worship ma me whapea, I'm only using the worship service as an example, but e apalai me uma. E fix lo oi fafu. Ai sau a maka le worship, e ke vai wa a malama lo wanganga, o malama lo lotu, o malama, lea aisia, langa lewa illuminate, wa a maka nga pupula mai Yesu, fa mai la yo Yesu, o au ole ma lama ole lalolangi e le ai se pongi sa ia tea. E te whiula e ta worship i le atua pe a le fixia fix mua fafo. Hallelujah. O le mea la e ta ua i tatou loa. O lesi melo na lua o le teipo of showbread. O le laulau, o le whalawa, o le areto, o le whaalinga. Me longa lua lea, pe ia whapea. E le ngatala i te tonu, o le mea o ngā te tonu lea lona lua, o le mea pa ia. E iei le mea la, a iei fo i ma le mea lea, o loo iei le upu a le tua, o le ata o le mea ngā, e whatatau i le upu a le tua. Fa mai le o le Yesu, o au ole, whalawa, ola. Ai whai tau tuspa ia, o mea tala o mai Yesu lenga whai pe fiku ia. O au ole ola, o au ole malama, o au ole areto, e ke maua umai kukongu i le whaasolonga le mea. O le second thing, le iane ono, ngai tolu lima whamai, o au ole whalawa ola. E te olai, e te langona ai le pai mai o le atua. O le mea lon tolu i, o le mea leo le fata whaitaulanga e mua ai mea manongi. Kau muli mai kako. O sai mai, e whaia o le loloko i o le ngei topi. A leo mo kua i wha whai ngofi. E ke alu al whale, kua e loa al tepeneko. Fia me kouri fafo, whai totoa, fata e mu e o siali taulanga, ma le pesingi e furu ai. O solo i le vaenga lona lua, e toru foi mea. O le malama, o le atua, o le upu a le atua, ma le mea lona tolu, o lesi whaka whai kaulanga ke mawai. O le fata lalea, e le susu ngua i nyanga sala. O le fata lea, e alu ai mea manongi i le atua. Now your worship is beautiful in the nose of God. E alu ala la worship, e le fix mai mea i kua, e latu la la uvi inga, ai fa mai le atua, se kapungi ale mea wa mangongi. I'm using easy examples to illustrate what happened in your worship. Mea nganga worship a koa ia apelu makaino. E laku le worship a apelu. Wa mangongi mangaia. E laku le worship a kaingo. E le fixinga le outer court. All of a sudden, you get a deeper understanding of worship. When you come to worship, fix your attitude. No, enter with thanksgiving. E da kai mi, langa e o ka ko ka ngaka, e kai mi ke faali iai. Ai fai lo faali i o le a o fasia nei o i le aso le nei, po o le a lo tinga, o le a o faafitai le tu.
Saurua I kokongu, wa e tau lo mafaufaunga I le tangata sa e tinga ai. This is mainly those in worship ministry. E ke whiu e whailunga I. Pea ngai ke kau avelo ki ngā. And yet, e fufuru loe, e sauloa I le melona lua. E ke lakura I kokongu, ai mumu mai Yesu, wa emo mai le manora. Emo mai la, wa e ready lo. Koes, o I foi, fa mai tala Yesu, o te faali I te oi. Mangkua le kako vesle. This is where God started to speak to you in His Word. O lauvi inga, e kaukala mai le tua ia te oi. I learned this through miracles and revelation. Mo whaalinga le tua. E mua tautala le tua ia te oi ilana upu o le laulau o le showbread, the bread of life. O le lefo la longa tolu I te tonu a le mea longa lua, le vaenga longa lua. O mea I e alua I mea manongi. Hello? O mea manongi. O I e iai lau tatalo. O I o lo o iai lau intercession. O I ua amaka ngā o oi le levo le vi inga ua mokua maka uki ia le mele wa iei oi. Whamaila ia, o le talale, a le tua ia Petelu. Alu e whai ia Cornelio. Ua o mai o uluma le manongi o ana te talo malana taulanga. O la uvi inga. O le mea ngā whamaile tua, a whailau foai, au e te foai whaalii. Langa I luma o le atua. E fia le atua I le foa I male, loto malie. O lau foa I, ma lau te talo, ma lau vi inga, ia manongi malie I luma o Iova. E maangai alo le manongi, whapea loa le atua. Whaali. Lau whaali le lide. O lau tautala. I show myself. Can you see the pattern of worship? Come with a beautiful attitude. When things are not right because of that, you enter and come inside and say, God, I came. Ngā o sau le kai aolengi. Makua I o le seki alo o le fia. Ai wha mole wha mangalo mai ia. O ha ualenga mafuai lo. Furu lele. O kau mafau, o le afo le me kau furu. O kau malam me kau furu lele. Ua fele leo furu. E la kua ku I o lesi, ia, kia inga furu. Ai fato ese le tua. Man, we laugh. I try to use some very easy, simple example, but this is serious on how to worship God in spirit and in truth. O le whaikoko alele. O le tala Yesu ia tapua I le tua le nganga ma le whamao ni spirit and truth. The spirit o lo nganga must be born again. That is what it means. In spirit. A le born again lo nganga. Ele ai se right o e kofrua I le mele. This is your journey to the glory of God. Le whapenga whai. This is how you get there. Whamamala oe, ua langona ele tuau talosanga. Ile worship la, e te whaalongo awa o nisi ma whamaita la isi. Prayer o le talo o le viinga. Prayer is worship. This is how prayer becomes your worship. E saula I ko kongu, lai alu tato viinga, manatua, ele nga o le pepese le kwhea kuai. E ke whaonga so se mea, it's your whole life. When you get to that level, wa a makanga e kakalo mo isi. A lai whaida viinga. Have you ever experienced that? Wa e tangi le tua, e ke ia ufa maile nganga pa ia. Wa mumu mani mauri ia. Te talo mo si o anko la le, e kau mawhakira, kau puleo, kakalo. That's when
prayer becomes worship. Amen. E te umalo inga. E sa whakuing skala le onga le second part le the holy place. O le mea pa ia. Na o le au staulanga e o tonu. I le ata le o le whenga inga tuai. E o le o skaulanga, every day is a daily thing. But the message mo lau isala e lulai ke mai fafu. O le ata le e whaifo i oko. Melona lua. O tiute o le au whai o si taulanga. E o i tonu. O le lako kiuke, ia auange i pērea. Ia sa palai le suau every day. Whamai le atua i le Levitiko, se fulu ma le lua. Do not let the fire die. Tai, ma tatou whaifi au, ma le au mautofi. O lau kiuke, ia ola le mea lea. Ai le o le solo mua ia te oe le kaukaraso o. Whaalii. Ka pe afi. Le anga asau le atua. E le alu mua e le au Israelu. Lau susunga a le whawhenga inga. O le ame wa e ka pe ai le mea longa kolula i kongo le mea. O oenga e ka pe ai. Whamailo le atua ia Eli. E ke wa aia kua rai ami o le anga lau whangau. Wa pe ai le mea. Ai le isau meo whai ai. Whai le atua ia nā tapu. Ma le awali inga le Levitiko sifuruma le lua. O le mea au kou le whai. Wa kou ave ese le afinga o whaatino ina ma o whai atu e whai whapea. Ai wa kou wa ese kou afi e wa mai. You are using strange fire and unauthorized fire. O ke leo ka ngaka. Whapea la kou o le ka isi ma le moa. E kalia i le tua lau vi inga. O si aka whapenga. O le ami o se ia. Ai kami mai kore whaiwhi au pasa lau afe kāra lea. E loa ala le whaiwhi au e pēa le afi. Ia au koe whai ai mai kā mea. Pēa i le whaiwhi au pēa i marau kamalea. That is not worship. That is dishonesty before God. Can you see worship so powerful? O ila, o le ngaluenga la, ale au osi taulanga, e pēk mai ele au Israelu. Ia aua nge i pēle mea le la, aua nge i kaofia le mea lea o le upu le atua. Whamaila i o lau apaskolo le ngaluenga. E le te tau ia i mātou. Onga, o ako e whai ia le duties. Nge i ke i ua pēle mea lea. Pē mare mea lea. Pē i roma loko. Whai ngō fia, kako mkaupu. Te lala kako o le mea pito i sili na pa ia i lau vi inga. You enjoying this? Sure you should. O le mea lona tolu la lea ua whaasolo atu iai. I le whai unga le holy place. Wa a maka o ngā deep le lua connection ma le tua. All these years, if you watch a whainga e wawa ai mai whalongolongo i tato sounding, ke leo kaimi o ke ngofo i, wa o loa i le level lea o le vao le veli, ma le holy of holies, o kangi revelation. O i la le sa wai ia perfetanga. O i le sa wai upo le ola, o i sa wai upo le malamalama, upo le poto, miracles, faith. This is the moment you're going to go into the presence of God. Amen. A me manga ia, ngā le leilau sau, ngā fix your problem, wha mamalo loto, wha aile upo le tua pe kongeki, spirit and truth. Truth is the word. Now you are ready to go into the presence. This is your journey. Ila relationship ma le tua. Explain in a very simple way. O le mea le ua e sauni ai. Ua o mai la i tātou i le ta ua le veli.
O le veli, o I e separate ai le holy place ma le holy of holies. There is, o I e determine ai, the fake worship and real worship. Whamailesi Palestine is called fake news. E iei me ka o le fake worship. O le fake worship, e lo le leia kwai fake. E alanga fake, e le I whaiere me renga whai, kaunga whai. E wa ai le ata lea, o le ata atoa le o le sa tauro. Vai le mele mumua kukong. It's the whole line like this and a line like this. That is the picture of the cross. O le mea la I tāua I lau ai. O le veli, e tāua langa o I, e ngā o le holy, ngā o le high priesta, e alu tutonu. Mana tua o fafo, kaka uma. O tutonu, o tangata ua whaola. Again, kaka uma I fafo le akalea. E ngofo I fafo. O tutonu o le lotoa, ngā o e ua whaola. O te tonu o le mea pa ia, o le au osi taulanga sili, ia so uma. O le mea le longkoru, o le whai taulanga sili, e kasi al kausanga ngaru ko. Only once a year. I te tonu la I nā, e tā ua lo, fo I lo I sila fia, e tolu fo I mea la iai. Actually, e kasia o lo o iai le Ark of the Covenant. O I o lo iai le ale fa Samoan menga. Le mea sili na pa ia, o le ato la au o le whengainga. O le ato la au la, fa pēla o le ako la au lea, sei, wa ai mai asfatus. Sa iai foi la o ato la au yole. Ke le ilo foi po ilka mai kiki wala ku foi ave. O le ato la au, e fa pēa. Tonu o le, melea, siringa pa ia. O a mea lai te tonu o le outer court. O le a, lei fafu. Fata whai taulanga, le amalesi. Vai ka ele, ma le whai tuto, O a mea lai se so mai ai, le mea pa ia. Manora, o le upu o le atua, ma le me sungoi me monongi. O le me mulimuli, o le holy of holy. E kasi a le mea lai ai. O le ata le o le atua, ai tolu mea lai kong. So in here, e iai la ia, mea hoi e pe o le ata o le angelua. O le mea lea, e tau le pito I lunga o le tāpuni, vai le kāpungi o le mea. O le tāpuni lea, o le atola au. O le tāpuni lea, e tau o le mercy seat. O le nofoa o le alofa. Amen. O le ingoa lea o le kāpungi o le mea lea o le atola au. O I, o lo iai le mercy o le atua. E saula ke kapuai. Ai nga fai, a follow la le atua iana, which is he can, but e saula le o atua oi, o le mercy o le akua ke le umai. O le mercy lea, have mercy on you, give us the opportunity to have a good attitude, to reconcile, make it right, come with holiness, seek God, and when you wanted to go into the presence, malepa ia o le tua, au le kakala le makauki o le tua ia oe, e wha muamua e lunga longa mesi, I ke iwa pa usesi. I to tonu la o le ato la au le mea pito siringa pa ia, e kolu mea la iai. Me muamua, o le a. La me muamua la iai. O le tulafono, the tablets, o le tulafono mosi, e kukongu. Lesi mea la iai tutonu, o le a, e lo sesi. To ai, Arona, mangaia.
La le si meron ko. O le manai. Le manai. Kolu le mea lai ko. O le ale winga o nei mea. O le atola au e tau mai ai le nofoanga o le atuai e nofoai i ona tangata. Kere ki stai me whamaisi, e whauvuanga wharsa. E ka kai whapenga, whauvu. Le nga wharsa o le atua. O le aka ngā le whenga i tuai. I le whenga i ngā whau, ua tātou whamai, ua sasai ma ua ave seina i le atua le ie, le veio, na maliulo Yesu, ave eselo le veio. Ina ua amata le malu o Solomona, ona whai uina le o tāpua inga i le whale whetawhai. There's another big topic. But o le mea tāua ia i tātou, o mea umaia, o i, o lo tau mai ai, o le ata whaale tino i le whenga inga tuai. Na whaatau nu umai Yesu le whenga inga fau. Mea umai ang o whamakala. Nga saulo Yesu le whenga inga fau. Whamai, na oa ua le awala. Whaola inga lo oe, e te savali lola ia le ata lea. I lauvi inga la, o le aka leo le whainga o le vi inga. O le whesili, whaafewhenga e vivi i le atua. This is how you worship God. O nisi lotu i vai teimi nei, o whate ta inga, i le lotu ta iti. A e alu le, le salka i kima e loko i salo, kini i satu. A whaile te talo e alu le pattern. E mua te talo whaafetai. Levanga o loka iki, lima kausanga o loka iki. Whaafetai, a uma o le talo lea, whaato e senga. Uma o te talo a, mana onga, longa whaatua o lea. Wangalor kaka iki a. Le ai mase leanga i ngā mea. Paule mea, o le whaoltanga ia Yesu, ngā sui ai, ua uma le tino, a ua whaaleanganga. Amen. Mā kou foi me kisi aso la whapenga, e kera amai kongo e mua mua pa kura lo vai. Ia o le mea la, man kuara kalo le siro makuanga. Ala uma kalo e lai fai kalo wi amaka ai fa longa kuna kala ngo e isi si woki fa mai kala lo makua oi lo woki awe ke fai kala pe fai na utalo sanga ile tu ia o mai ga kom ka o ke lo wa lava le matau o le atale na o le fenga inga tuai mai le whenga inga fau. O le vai aso lea. E o poa ue le launga po on kuako. O le mata upu muni muli. E whawhiwhea nga e tapua i le atua i lau tino, ma lau mawhau, ma lau anganga. How do you worship? O le maka upu lea kua umange i ala kaiminye. How do you journey in your worship e amaka mai lo wola whale nganga? Born again to the glory of God. That's how you see miracles. In the Holy of Holies, menga i yatiau as an example, menga au sau I, po lau ki ngofo fo I come up here full of fire. If you are in the worship team, you are so important. It's not a mucking around place. Or the Holy of Holies, I talk a lot about the glory of God. Lua va yaso utea. Ngau oil tato sauninga. Lesa te imorin to the level where I said, ngalanga faila ukala. The glory of God is here. Come and experience it. Because I was in the holy of holy moment where God speaks. Where the Holy Spirit wa makanga sauva venga ma me fapea. Ia, I hope wa e malama a koaka lea. Kero au ke sianga oe, a fai kau ia le fai upu le, e soto lua lima kau fase furu, e alua lua a le fia moe wa makua e whaali ia. Aisia, wa e le luopo, le i le o whaali, wa e a makanga e fo fe e kami e ingi fai upu wa kami, o kaukai. But this is a very simple. 3 parts
of the outer court. The gate o Yesu, e ki whaarainga, longa lua, o le fata whaitaulanga, e whaamuai i angasala. Ma le lon tolu o le tānoa e fufuru ai oi. Second level o le mea paia, e tolu mea lai kongu. O le illumination a le anganga paia, o le upua le atua, ma le fata e whaamuai au taulanga. O ifo ile iei lau se furua i marau kaulanga. O ile iei au tatalo, o ile au angapongi, o ile tolu lea. Ma le mea piko silinga pa ia, o lo o iei le mercy seat, a lofa tunoa, e kolu mea ngai kukongu o le tulafono. O le tulafono la ngai ngā, whamai le atua, kulafono o, ma Yesu le whenga inga fau. Tulafono uma, e summarize le kasi ar whai upu. Ia e lo fatu I le atua, lo loto atua. Church, that is worship. That is worship. Whamai le atua. E alofa ia ke au, o la o whaali lo mamalu ia te oi. O lo ia le to talks about leadership. Authority. Ka kou ia kai, ia avea oe ma kai le lei. Ai leo le kai whaikala. Ai leo le kai kuai. O isi kai whai le meeting, e call, ai muri au o mai. E fia kama mamafa. Whamai, o le fitu la whai tatou mea, ai o mai le afo le fitu. E manga o fwinga le ia, roll the drums, o le wasau kamaro. O le wasau kamaro. That's bad leadership. Hello? Male melon kolu, o le manai. This is where God feeds you forever. Ia, kako kurai. O la uvi inga. Si ngai pa urua lo leo tua whakari si kama il kako. Ia ngala, ia ngau ko suile. Ia, taulanga. Whai lea tua, I se mea I leo sa o I lau mawhutanga masesi. Whai lea tua, le aso le nei lea tua, wha mangalo mai au. O le asa ua mio I leo fina ngalo I lea tua, whai lea tua wha mangalo mai au. Au e te popole, e I teimi o le malama. E I teimi e leo le loloto fo I le iloa I le afionga le tua. Al taimi le nei o le whaolaina, taimi nei o le whaoltanga, the revival in your heart. Aftai le tua, tai anganga pa ia, le au oina le tua o lau afionga le nei asu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alofa mai le tua. Alofa mai I taimi e luia ia uma whao soina u e manatu le lei. O te sauai e vivii, I le whalesa, I lo ufale, I la ungaluenga. Whato ese atu le atua, a mata fau le nei aso. E se si le whaolaina le tai au nei. Anyone has never given your life to Jesus? Si lunga lo lima. Because all this message does not work for you if you're not born again. Watatala le ie, the veil is removed. You can go straight right to the glory of God. Tai le tua, tai anganga pa ia. Talo atu le tua mo lau I kalesia ia matou wō le whale. Whanga I tia o matou loto le tua. Mo nisi, whatoa whalongo le tāua o le tabernacle. A vene ia o onga le tua e whaupopo I le latou, I le matou savalinga ma oe le tua. Tai anganga pa ia wha mangalo fo ia I matou e le sao le tangata I te miuma. Mātou tau mawhai ma le tatonu e te whesoasoani ai mātou. E se upu le tua e le tala whea ngai, ma le manongi le lei I lau whaafufonga whaato e se atu le tua whaamangalo mai.
Taile tua ia vi ia oil sua for Yesu. Amen. Church, I was trying my best to explain in a simple way. Because ang afapeo